prijatelju, polne bolesti su zadnja rupa na svirali. Znaš šta je glavni problem mrkanja izvan braka? Predbračno i vanbračno. Opsedanje demon te opsedne. I ti kad ne upražnjavaš seks u okviru braka, nego izvan braka, ti onda dobijaš perverzije koje ti ubacuje demon, znači ovaj double penetration, analni seks, onda analni seks. Ali ja imam te misli, te perverzne misli od kako znam za sebe. Od kako sam otkrio masturbaciju. Tako je, prijatelj. Znači ti si se prijatelju otrovo sa pornografijom. Da, 10 godina sam imao. Ti si se otrovo sa pornografijom i sada surfuješ na tom. Svi su onda, brate, zatrovani. Pa naravno, brate, zar ne vidiš da su svi zatrovani? Čekaj, jel veruješ da ima jedan da nije zatrovan? Pa imaju retke Mislim, klinac od pornografije, brate. Imaju ovi klinici što gledaju moje emisije i što beže iz debilana. Da, brate, sa Đusom.